Škorja, Zlati znak mesta općine Krško. Škorja je Tudemo. Škorja Franca Babiča, a sve službe na kraju, a sve službe demokratija, škola za prve poznanje ljudi. Škorja, to so vozniki 12. vožnje.
Zlati. U zadnji krug peta raznika, znak na Polsko, Škorja, iz pozicije C, 23. Ona se prvo četvrti. Odlično je Škorja. Hvala, potrebno više na Zlati. Istilno hitno je Škorja. I mi bilo je krok. Škorja, bilo stopnička, Zlati znak na proti, damo glavno tribuna, damo svima malo, damo na pasa, druga poznala skupina za Pokal Franca Babiča. Gremo! Odgledao se rano, srljuje Škorja zaide na drugo mjesto. Drugi na druge mjesto. Odgledao se uspjeli spremna je četvrti. Škorja proti mjesti. Malo je pred Škorjom. Sada je borba za treće mjesto nad prijedanom na sve snizom. Mora se Radan Penar. Latvijec može polukot. Spremna je borba za prve mjesti. Ali je borba že odločena uz neki prvi Zlati koš. Spredaj pa kot kaže imamo dve odločenih mesti. Jakub Kamro in kar naše borci bili Škorja. Preden beležimo izid, damo ogroman aplauz za